MLA jong kasau chilo ubaksan bor sulai mentaga sengi ka nyotarik urempang hangar ki officer kata pildi kila hiar ban jurip ya ka jaka bachna serok thamai na relbong so sherpi kat kom gajing thu jong baksan bor kan di gajing yo manti yang ka serok ka ba gajing not kan long ka lai point ru we klor tengka ka di hadi gajakan ka bajlan pha namar ka jaka kan ka serok kanya lemba ka di jaka ke sipai ha bor ha pan budien ya kan isidu delhi haju ka por baksan bor kan ki officer kata pildi nang da grong ba snang ba kirang ba dong jong ka lum chai sngi kila le ban jurep ya kasrok nakman ka khandap san ka dev tatar chadu ka jalat bumi samaran laban na ka menta masna ya kinala pentu kiba aga jinot ka mna ta kande kan long arpon life cycle tingka ini yang saya tahu orang teman buat ni straight cakap ini straight you need to go that side this one will be this Ba hap seng ba. Waktu ke dalam tu ke kata Andra senang kerja betul senang nala Namar sena ba ro. Mereka biang ngetan sena. mau Ong baik pesak ba. Benikong soban ai kuble ya ka Pludi department kabala simkia nadu kini ki sedam ki bladab ban penurlong ban prepare ya ka DPR itu nang nei ini executive engineer jong iba marbanyang nang ta iba lengdo bolong assistant executive engineer iba nang rum bolong junior engineer bila ya don lang ya aku beli ya ka tim jong Pludi bro kowe ya ka government nang ta ya home minister jong chief minister ru home minister ru adu chief minister ba Konrad Sangma home minister ba Preston Song ibala I full cooperation ban penio sanction ini scheme bat kham tam ya kata ke jingking sirpi ka ba nyihaban ya kun nomor bangi haban sim ya ka jaka no sipai na ka defense ministry ka ba hang tu na kham jong ka Rhino Museum hang tau pom sirpi rubang kanang bakan ka surok ka bang lali jingo suamen ne galong bakan mi nang na po main road Pludi main road relbong kan long one way cha do stay kan poi apo sirpi hang tu kaban pensuk ya ginong song silong nomor kum ka bolong menta haga naga raj laban pulun ni borok kowe geritar laban gitu tentang kowe ke entry kowe ke exit taki lara kumnu ka blok apo Rhino lani ka blok spo civil hospital tengmur kan naik lalu kowe ke option berba ka tang kapor bagimi tangki light motor vehicle kin mi tengah soban ai kubleiru ya ka defense ministry nang ta ya station commander ya nang ta Master Ayus Muriaji bolong chief executive officer jong Shillong Municipal Board jong ka Shillong Cotton Board nang ta station commander baru ya defense minister Rajnath Singhji hagaba kini sistem hapor bangalen bani kundu banai city wood ulah ai ya ka order bagi di ban alot baik nomor ba kaji sautu jong ka jong ki MP jong ilan ni minister jong i kolong namenta ka public interest ngide ban ai ka jakabat accordingly ngasoban ai kubli ka Pludi department ka ba ngihaban siu ya ka ba jaka hadu silang 169 silak ndrup kendai hajar tengka ladap norong sodong bat kini kot kesela borong ngelayo ya ka jaka ngelayo ka NUC ban menai lali jongo ban nang yang ka Pludi apa kaji alam jong executive engineer juga marbanyang assistant executive engineer ba lengdo junior engineer jongi ba hujan ba nongrum bakinsa ba ruku kontraktor ba suja ban saya sedang no ya ketika sirpi bakat nong gajing kerku baru gajing yarap sibun ya ngi kinong song jong ka negara laban nadu law sutun kinong song jong law sutun pelun ru kala ban ya lubang ban sayo
balik Guwahati, balik Molai, balik Laimer, balik Newmer, kena school, kena puli, puli kita ru, ada kadon ka blok nang tu yo ban mi shortcut nang na, kadang-kadang ki ba stunat cibun lawan jungo bagi serang no, bat kala kahot, pilatip hi, kasimpor hi, yang ikumba prabanai kendai benai begini ya ka NOC na ka Defense Ministry, marbun ki ka defense ka bun bah ki kriteria ki ba hablet nang ne kan poi Guwahati ki hapan yo ka approval no po Delhi but ngaso ban ai kublai ru ya ka government apo ni alam ju Narendra Modi but Rajnath Singh ji bekili ai ya kana jaka ka ba hapan siu tang silap ru punai ja ka hadin jong tu ka skim na kaliang tu pludi kalau ka poi ya ka Sherpi Aqueduct Registries. nadu nop jong ka jingking barkan ini surok kan long laikrur saw rufuai lang but ya kan dapat ka bangi ya wan mentana ya kan ka agwadat channel drainage system ka bangin ti na pludi kin ti kumba laiput kin pensyong itu ki pipe apeng ka kan ya na po ki pipe pensyong apeng bagi sa siang taga surok kan he ki pipe ki pipe jong ki pipe baru kin long safe kalau ki ba stunat cibune bagi layo ya kan ero kumba arkurur laipu saulang kan senang nang te na po kamat giat jong ka Sanggaradep College ter na duk prengsyong hadu bates da hospital bar hadu hang ne ka bangi yang menta ka bakut ka ban poison ka baya snon bat ka dorbar snong marlaban kana ka ha po dorbar snong lum sersi kan jesris kenya kan penia so bat ka dorbar snong marlaban riat laban tenga soban ai kublei ya boro kamtam ya ka dorbar snong ru apo ka jalam ni ba kersoi bok nongbri isket dingi dan ba benas pomtiet boro kerang badong kabang yeliarai lumentan bakalong tangga inspection kalong ru ka jarai jam meeting kabang yeliarai ba kini trailang nagaliang kasnong kan ai full cooperation kini trailang kasnong kan ai full cooperation ya pludi bahkan ya kini ki dan ki jing let's say ki ba bu igi kali daki bun stem ya gitu nakasnong bar ka police department bar ka pludi kini trailang ngaku MLA ngaladon lupa bang menginpet kumno bang kerpat iki try bagi weng no iki kali klang makan suk kom tray ban pet bagi nomdon gajing satu kitiar gitar kumba peti bentabun kiba ki nongtu kiba keleng-keleng ya katarung ila yarai nakasnong yin sia ya pet lang ban pet bakumno ban pensuk ya kapludi ban pensuk yo konduktor bat daga jingat lang ngangit scam ba ki babun ki scheme nak peludi ki bela adep pentai kamporo ki long successful bat ya kanero kumju hopefully ngingit scam ba kan senang no kajing tray unu tayo ban kin senang no kajing tray bat syuaban syuabun wan uslap tengi kerpat jor bo konduktor step ban pendep syaba uslap wan dekat kata kabang ya kendo lang matasi akan ada inspection get together meeting bat dorbar sunu